Omuhingi atarukwata mu itaka. Webale munonga programu yitu Omuhingi ano muri sana kwakira webale kutwegitaho kurwo mukasheshe okashanga negishaha usutamiraho oriyo noreba Sky TV hano henyini ahari ma Crystal Road omurembo rwitu orwambara erizoba nondeba usutamiro mu tractor nanya hata nabo Muhingi uri kuvuga za karakiteze rugogoma ndiyo mukarakita higuru niza kuba ninganira na Omuhingi no mulisa witu wizoberi omwami Martin kananura kuruga kunuya omuri rwenjeru ari rwenjeru agrotourism farm neshangwa omurembo rwito rwambara cyamira baharwaho ozo kwenyuma yiba kweta rwenjeru farm eginhere n'urugogoma hariho ibintu nyamwingi nahinga alisa inente inembuzi ayine urutoke za tractor nuzireba nizibanzi hinge binyansi byente ziryaha so ntakuba tufunemboziye twaza kwambuka harugurutanikire omufamu eyembuzi tuganiye nawe turuge tuzo munte tuze nahandi ari kujana na tuhembozi tugire kitwamwegaho iwe cyo rakore tegamisho gawe na naba bataruho bagambire bije obagire ngo EdmonPrinciple Fama Omuhingi atakwata mu itaka yaragarama ugundu murundi kandi na kushemerwa na Sky TV for the first time ni ndekateka webere munonga Fama kunkani wa TV no shoto ni wohinduraho burizoba TV ni nguma ni impinda hinduraho bobo ryaho kaho ryo muriyeha ubuna bendia ubuna abanza kwijankankiri yo kweruguro ati ndiyo mu Sky oriyo mu Sky kunkana kwakira nandi we waragumana tuyishikaho yonkananura Martin ninye director wa Rwenjeru Agrotourism Demonstration Farm kandi farm eje nkokorije kureba twineho ibintu bingi amatungo inyamisha kandi naribyo kuhinga so ati wamuramo gwawe waza guhika mugeri izoba okay naika farmer okuna gisigire tweri ehindukire narebe ibintu nyamwingi tutandikire na turi egeno farm yembuzi aha turi hari hembuzi zingahe aha turi hari hembuzi 200 kandi twine n'intama 9 kandi uza kureba novime abontu senkigana twineho n'enkoko nkigana twineho n'entenka 200 so aho naho twahika obohereruka aha tukatishiriyo tukora kunkati tu improvingireho aho emyaka nk'ebiri so myaka ebiri tukozeremo ibintu bingi munonga koko rije kuba no bireba katubanze tuganira kulisa embuzi konka embuzi ziri akazine nankani kanindeba breeds zinyamwingi oyinoho breed kinaki twine na munonga boa ikaruga South Africa kandi twine na karahari kandi enyingi neze zitwe za loko tukora cross breeds so cross breed nevero nongi na munonga boa yenjungu ya yemesa enyankore echeru kuzara nevero cross azajo nevero yambuzo nongi erukwemere mbera za harweje nko kutugitwire okulise embuzo kuno mu mugwangwi kuba nindeba abantu roko breed muri yo ni mugirugaho hatu muri yo ni muzo mu breed zeze zo riyo no tushobora ezenjungu nuzo zirebekire nkeze rumakasente enjungu cyo kubanza zara munonga kandi nzira kwa kuzara aho naho kandi abana bazombara kwa kukura so this is agriculture for as a business twikoro turiya business ntoronda sente mbweno zara munonga abana 2 3 kandi zira kukura mbwe zira kwa kutwereza sente embuze geneza leta mu mwaka omwaka ejeje ya boe embuzi nezara mu emirondo 2 omwaka so yawe zira abana 2 embuze muno shanga yaragamo embuzi 5 omwaka gumwe chikuma isango mwenu wo inembuzi embuzi bigambira umwaka no inembuzi 5 no inembuzi 5 niba yakozere triple so waba wo inembuzi zawe 20 dorongo mwaka gwaza kuba waba risizije no inembuzi zawe 10 so nico kikugerera abakora agriculture business kugira ngo muzo mu breed zeze embuze zizi nakatare itwenka bayine abaryo mu town yo mu city abantu bamba kora amagenyi nibende embuzi zo kubaga kandi abandi mbenda kuza kutandika farms zo kulisa nibije bagura imyagazi n'empire aza kutandika
farms zabo shayo natuza kunyiga turumwagaze na nkagutwara shayo ni okora abaso irukange uyo rakwate niyo ratware shayo na nintahana nakagaza Muhamedson akancimi turumoto zibashitene inshonga gende nakoze kalisa nangwa nakamwemba kabaga twaza kwizo kurambarana kakahiri no kari imwe nabuzo kastabahurire bakashare kare nicyo bya Principle Fama no ni byetegereza hati omuntari natuleba TV naenda kumanya umuntu kiyakwenda kuzum project yo kulisa embuzi nibintu she byakubirebera bukuru. Of course ko isa kuona number 1 nitaka konkata kijende iseze murembe nabasa kuzihingira ebinyasi nazembuzo nabasa kuzitazura grazing uzurisizo mu kiju konke chikuru munonga mweno boy nitaka nambwena itonto zigenda zirya zigaruka umwabazyo so tukuza binyase bindi byone tukuzihingira kureka ziri free range no tukuzirisiza ya so onorebera chumwengu omuntu okuza kuri sembuze number 1 itaka ni chikuru number 1 nitaka nebyasigara bikurate byasigara of course hataka hango kuzozya kuzigaburira kuzihomonyo abo kwenda nguzigomoke zibeje wano jiguza oyihemo sente zihurire. Okay. Yeah. So embuze zine zishira kwetaga kureberwa zita in terms of nka bugambirwa kuzihereze mbazi kuzozya naki hate nko kutu obwire bwenjura nahabaho imishundo mingi amiza guzikunywa nazo nzigire imishundo so tuzigaburira bwa nyuma ya buri mezi 3 muzigema no kugaburira mbenu na no kugemana kukurumu abo kuba nazo nzirwara foot and mouth disease nkente konkambo yenu ahabo imishundo tugabura buri mezi 3 kandi tuzozya buri sandi 2 kugira ngo nazo nzibazine ngoha so oyino kuzozya oyino kuzigaburira oyino kuzigema mbwene nibyebyo byeshime kubana ko oyino kuzihomonyo nizirya munyo ki ziyara umonyo kogo gwente ogwakatwe nangwaro no gummaduko kugura nagwo guryaho nagwo tuzihereza baza kureba guraho buryo mu kijomo embuzi ronza haragata tuzitere mu amizi umayizi kurara so kugira ngo embuze shayona ihurerije tuzombekere bijubirunje kebe byo kureba ikizu nangwa ntwenda kukireba ko narebo inebizubire standard nyenda kumanya exactly ekizu cyembuzi kikabe cyombe kwa kita hate kizu nkakiriye cyoroizidi ecyo ni kirunjo mbwiro bwenjura abo kubembuze tuzikwenda byondo tuzikwenda burofa bone jora yagwa zona zirukanga zitembo ruguroko konka zuruho mbwiro bombishana ahanze bazitine nshonga naho no ukakora provision yebizu bibiri yes ecenjura neco mushana cenjura na neco mushana ya umuntu uri kuri sembuze ecyo nekintu kikura ine kukimanya mnonga abo kubembuzi tuzikwenda burofa azamo burofa yijamo rugongo yijamo ibinwanwa ushanga zarwaraho na ya sobira ni kugambana noranka hariya na provision y'amezi n'umonyo gwazo so really nazo nzihurira zirije azikorara nzihurira zino agamize ngabagari automatic ya tukataho provision twatamu reserve tanko ruguru ndagaragayo by gravity so zaganyagaho mu ngagaraka gijura ya so mwe na mizi nchukuru mfamu yembuzi mnonga nango bitari na mfamu mucyuzu cyazo umucyuzu cyazo okay ya koko yombekire ubutimba biki ubutimba no kugira ngo ekizu nko kino kucukuba kiri ya ekizu cyana mu fresh air tuzikwenda ze kumegana kugira icyo ya kugira ki so noranguze 13 zirije aruhama beho so taro kumegana mbwene mbuzinze bazino usinge nazo ni nkabantu apart from kuzire kurazikaza kurya wagira ngo nazo numbasa kuzihingira ibinyazi ya ibinyazi namwe tuza kushicuma yo kwifo twine bingo twine bishori imbuzi biriye byo byone gushinze kundra cyamwe mnonga bakanya ngo imbuzi ziryobo buti kwiruka kwata ya na mnonga zikunda shrubs konka mbuye no mbire bwo cyanda kuno yabe harwo tuterwa mnonga cyanda ushangensi yona yayoma zabure kizakwata so twatuneho ibinyase ibyo tukozere silage ningahe nuzihereza mbuzi nizibagenze gumazino businge omuntu okukora business yembuzi wabanogera nisana business ezindi nkente narebo inene ntamantu kuzigambaho
abamwe bine business z'enkoko nareba famu zino embuzi nogireka nogire ngota ekirungi ky'embuzi eshayona noyiha musente. That is number 1. Tokuza kutegereza manya kandi akatare kazo karo natere esimu nti nyine embuzi ababo kosiye embuzi mu tawuni ababi n'amahoteli namutera shahemwe n'ecweka nabayanshashwiri kugira ngo nabayashashwiri mu dakika 3. So mwene sente z'embuzi zo ziryaho zikume tokagira kizibu wabone n'embuzi shayona noyiha musente. Yeah. Okay. Projects zinde zuwale zinareba aha narebaho oineho n'enkoko nyeneho n'enkoko boss local kandi twine nazo zorahikamo kareba nazo zorohonse koraje munonga. Okay. Hate enkoko za roko kazitahunka demonstration ninga neno project yo kufuna message project okwayo abo kwa noja kubona ozarebo muzuru kutambura inyingi no shanga enkoko inobwana 10 nobwana 8 so wabo enkoko 10 free range toine cyo kuzihereza so nayo no project ryaho kandi zine enyama nungi izenkoko za free range zinuzire munonga kuchira na croilers izezi byo mukisho. Yeah. So nambuye no utakatahire konkashi nonda bakubagira embuzi nonda bakubagira embuzi ni kutwara yo kutunga ati ubarakubagira cyo barasigaje embuzi ni kutwara yo kutunga kangambira bojo bajibaga enkoko twaheza kurambira bashare warushaki tute sput tuta. Yeah. Kandi siyo fama nargira wa fama ejeje wajangu n'urwenjeru aguro tourism camp demonstration farm ikigenderwa cyo kutandika project yo jango kolenda demonstration farm niki noreba nkani nkorera government kandi atinka humura nasema yake 3 mpumwire so kandi ndebe intebera keeping busy kandi nabwo komishemesa naenda ngumze munamara mugwanje gukushomesa abantu na munonga community kugira ngo abantu binji abatwetorire bija farm eji begereho modern farming techniques kugira ngo farm zabo bongera hantasya mbwina nyo obumpo mwire na nyanyambe community mbwenu njwere bagire kibanganyirwamo exactly kandi kwebanganyirwemo abantu binji binemeramo aha farm eji hano za kureba tubatimbira amezi hatu supplying amezi mu bicoye kabina mu byanga bina village zina tuzitirema amezi ndagarugaha noja kureba tutimbira amezi ago so turiyo tukora silage twantuteme binyasi nkoko kuza kureba abasigazi bona baba ryaha bakora sente abo kombera mu ntoke mu community. Mbuzi nongi yana ndempaya na jana giyaha inumi nongi nebe haya birungi yaha nshache nongi mbijamba ziyaha mbwene gifamu ne yawe. Yeah. So finally hate gifamu eroho nekora business zirikurengemwe nekora nke cyo burambuzi ekora na sente egarike ekora nkishomero nkoko wareba twine classroom ahita kutraining raba iba kushomeraho. Yeah. Kandi majority to promoting ebintu practical kwa kwija tubatwara mu ntoke bareba kutaramizi mu bitoke no mu mboga skwinga no mbinyasi byente sebe byona abantu ndaka barabireba nabo bargaha babikore so ngo mugashogwa gwa famweji sabantu kuba kwiza ba camping baturaho mnonga arahoro kwija bakamaraho ibiro bishatu arahoro kumaraho cyo kimwe arahoro kushoma bakagenda turigire kugeraho iminyeto aha iminyeto 10 bakushoma irrigation bamaziraho ibiro bishatu so famweroho kuyamba abantu konka kandi nitwe tukagitandika ku nka business kuyamwe sente intasi konka tushemerwa mnonga hahi nabantu abakwija bakega mwe nabantu abariyo no batureba bongere kwije exactly bizere kimwe tubategerize okora kwijana ko kutwaraza interest yawe he kuberi niyo training yitu kuhereza ok training an kwetagisa cyo mutiyana enda kwiza fama kwega ukikuru munonga ko kureba wabuzo kutwakozere kintu ni wargaha no kitandika wareba ekicyo cyobume wano basa kuchombeka ninga shito ntukwereza umuntu uracyikombekere
wanonda breed y'embuzi tugikuhereza wanonda breed y'ente tugikuhereza ntitworeka ukora byare binyansi ntitworeka ukora bisharuka kora he ningashuka kora silage so wijaha no yega tweta practical skills nizo zirya yeah so mwe n'abantu bize bege bashome nabo baze gukora batyo entama kanareba n'entama zinire fame yazo zonka entama tuzine shonga kandi nazo zaraje kandi zikanyamunonga kandi n'inyama yazo nayo ninungi abantu abamwe bacara kutazikunda konka nyoni ndazikoraje zunuzire burijo no kugira ngo abantu no kuzo mu mahotelo mu nyo kandi bambazugura konka kutakareba ngo akana katari kentama tukakareba konka zunuziri konka entama nziribwa zinenyama nungi na mnongero kubeyukize nebe nuzire mnongo wajose aneberje wajose anerugамije ya so ni encouraging abantu nabo batunga entama nzibasa kuriro munte zibasa kurya zonka zibasa kurya nembuzi nabwo nizanje zikarugo munte atinzirya nembuzi kandi tuzine shonga nsikanyamunonga so entama nayo ni project nongera kurata ahambuzi akona kanareba no ziraza zonka zarara nembuzi zinaga nazomba jangu zinemeze yazo tuzikwenda ziterana nembuzi so n'ikirungi kuseparatinga zikaguma zonka ana nembuzi zikaguma zonka kandi nubwo reba entama zo ziryo bunyansi nko bwende kandi zirya munonga by the way konka zo zembuzi nzenda kutemba zirya shirabu za mutwe konka zo entama ziryo bunyansi obwo bwansi nameria name harya ihakundura so yeah so mbwe no muntu omulisa wentama amilisa omulisa wente nembuzi kikabe nkibakira na beta agiroho n'entama ya entama nambwe n'abalisa bente bakira kuba binentama kandi n'abanyankore bakabagira ngo nkenjura yanegwa teka enkuba teka ter ngo entama ezo zitamba ente kuterwa enkuba kana mazima y'abanyankore tiko bimanya entama nizikwata amashanyarazi nyewe entama ikuru nkazikundira okukanya nabwo kuba nazo sente ziramoni kezembuzi kandi nayo inyama yazo nayo tekutana n'iyembuzi kandi zonze kanyamunonga nangwa yo ne wasa kuzara 3 mu mwaka kandi embuzi zare 2 yeah se embuzi zino bayiza wajyana bazitwara barisa omwazo zigaruka yes twinko kuwareba itaka twineringi zirya free range konkanze bazina musigazi kuzikurata kureba hizatora yo kugira ngo umuzi takasi ukahose kagiye musiri y'abantu ba neighbors bitu ya oyinenente ente zonye nirechimwe oyinente zingayi hata atanda cyo twaza kukama tuzayikasha mukaga tuzano mukamo ya twaza kama omuyihangwe no gucwa mutuno buhura kubwatanuka kujuga so tukame 2 omuizoba mukasheshe kare shayi 11 then tukamana sha mukaga yeah so no muntu tuza kuzayo tuzirebe naho tuganireyo konka tutakahereze embuzi ubu hato no guzota no guzabahi embuzi nkeje no gireba nkegerya imitwaro 80 embuzi ya kirokwe so size y'embuzi nizo sente hati nkeje neri yazinga heje hati nkeje ni imitwaro 30 ejejeje atezo ziryo muri ryashata yes akahaya kwa kenyuma akahaya ko imitwaro 20 hati nkeria choze je byami orane ndakwingana neria na neji imitwaro 20 ezenkazi niziseramu kandi eri empire yo tokagigura eriye negurwa tine mitwaro nkaga nshashana na tokugiya wa embuzi eriyo nerumbe ente price munonga ukana bw'empire no tekwa kubojiji nabo kubani yeru kurugaho hati niyo kurugamo embuzi zona ya kabine kintu kibangambire cya echo butembane kushanganizema ezire na kikandi uzi mixingire tizukwenda time nehika empire yenda kwika abana bezire benda kwika time yo kwema ataho jihamo reba yakora ya ugitoye unkaningo ojiguza yo rendisho so nchiba kitakwena ke empire kuri Rome
egumemu eyemye banyanyo abana bayo so icyo nubwo butembane hati kushanga empire nkeji yaza kwemya umwagazo go yaziri ubu cyabakiri kibi tishkwikiriza na breed neba nefa nabute kagira man je yazara so no boy no kuba careful oguma no zibarira oyizo ziyama very careful ya so abantu abakugura hano bagura mu rusero ninga no wemwe no muguzi no wemwe nagura no wikoma twara so ezikuja zona tuwaza kwegura yakaba ezikuja zona zo twakira ya hatiya twa akatubanze tuhumure mukace then tuize tuyiruke tuza kushuma ifoko na rebo ine za wakame zirya za bakari nindebe koko hari yente bariyo no bakama n'ibindi binji yongera otwegito mucyeka kite kiri nkiza kurataho ndeka tube tumure kace tukino mwami yakananura Martin no mushomesa wahumwire konkati emirimo yona akagita famu tarakomize kumura okashutama akabirugaho obwongo buyahire kuriya tikiramanyisize ngo abirugeho byona naha nabasa kushomesezaho ecyo kubasa gukora nyinshi kare twegiteho reka tugaruke Sky TV irakari abantu. Rock Boom, now in a new bottle with the same taste and same positive energy. Available in a 320 ml PET bottle. Rock Boom, feel the positive energy. turebere nshonga za rukundo aharubaju ro mwami no mcyara boyfriend na girlfriend narishi abantu binja bariyokwe habiremo butikirizana haba mno tabanko mumaka turebere ngwebi nibiretwa mu obutesugana okushanga utinde vunanizwa aha mukundwa wawe too much expectations kandi na lack of respect for your partner. Ebyo nabishanje aha Sky Television on program nyamurungi ya Love Drive eraberho buri Sunday shayina necweka paka shayitana necweka ezo mchiro sakwantu kusiyaho amabaraka g'abantu harimo ishonga zitari zimwe na zimwe tukusiyaho no habuzi kurga abantu abariyokwe nanyo mhereza wa Olivia Kamsime tushanje aha Makarista Road hihi na Kabaterine Primary School narishi aha social media platform zona Sky TV UG official Sky TV irakari abantu Utaferwa programu y'umukozi buri rwakana shaisha tunicweka kwika inane cweka zo mkiro nanye omuhereza wawe agaba $10 abakozi abarukora emirimo yabo emirimo y'umukono ndija kuba ntubakuretera aha Sky TV obase kubegeraho iwe omunyeto ryokwe toyine murumo ninga shitoru gukora no basa kwegera aha bakozi aba obase kugira ekiwayitandikiraho na nitwe aha Sky TV irakari abantu Sky TV irakari abantu. Amunonga kurukayo kandi we bari kubukitogisire uriyo no reba Omuhingi no mulisa ejini Sky TV omulimbara ntushangwa akabaterine hii nishoma rya akabaterine Makarista Road kandi abakwenda kutureba Star Times no tutungira channel bina nkaga na munana buri rwa kabiri eshashatu necweka zo mciro tubatwa yisimbire buri ndara famu aturi kuganira n'abantu bako bakozire bintu omwe tugira ekitwabegaho kandi kwa kuba batwegitaho twine omwami Martin hakana Omuhingi kandi no mulisa amwami Martin turi hafa mu yente hati wagira ngo ineho enyamishwa zingahe ninga abanyarwanda batabarante enyamishwa ko kuwazireba nizezi konkantu ziri zombi cweka bena atezi nezo kamwa kandi arwezi kwisize ezo nziri yo kwazo kandi arwenyena zicucire nazo nziri yo kwazo kandi twine n'incamitwe nazo niziryo kwazo okuzahura ukukona no kwaki ikikuru muronga no kugira ngo ziryege zitakubandana no manyente yane tambara zimwe zinyamasha zimwe zirabata ibyo kurya byazo n'ebinyasi sonto bantwenda
the spacing je ziryeje zitakubandana. So mbwene kigenderwa nicyo kugira ngo zifune space zireke space ya kandi tuzitano paddocks tushindura paddocks weekage ziriyo paddockage weekend kwiza ziriyo paddockage kugira ngo ibyo kurya bibe byamezere ahize kurya habe har fresh. Yeah, paddocking is key, very key. Yeah, bo kubana go muringo gumwe go kuma mu byo kurya by'intebe. Yeah, obumperera ukano ukora free range munonga hati ndebo linko yezumbire munongo mu zero grazing ekigendero. Not zero grazing as such, konka we do supplementary feeding. Nizibanza zazo ko zarya then shayi 10 zigaruka zishanga twaterereze silage na he ombyato byazo so zirarana zirya okusiya mukashesha. Yeah, supplementary gine inokwe kuyamba supplementary feeding na munonga hantiz kamwa norantu zikame mironde 2 omukasheshe no muyihangwe intewaje kamariti kuma mukasheshe omuyihangwe gihamuriti 5 so na average nizo riti 15 burizo. So nchenda ebene ryaje eri kunywa mizigayo then nayo ebone kamwaje. So nche tukikora supplementary feeding yasibane yitororane rondo bunyasi kandi umwabazyo ishanga ibyo kurya biryaho birahamwe eriye ihumureho inyamizi garikebye then mukashesho gikameje. Yeah, kanareba numukamakare tukamakare asachi abo kuba intiburida cikanene kora mate mbuye nuko kuzikiya mamate mukasheshe shayi 11 mukasheshe shamukaga gabagagarukire mnangwa na cyabasikano gikamana shayi 12 mwabaze konkitwa hantu kamemirondi 2 yonka omuizo. Yeah, akamesha tunku kugitente nkirgira okuyarya okurikamwe onko mwanya gwitugwa biharwogu nogumanya ebinyasi tibyinje munonga ahamwe ne kasi so njango inteje waje kame mironde 3 nayo no bawagizongoza emironde 2 nekora. Yeah, usigira munencho wa muto nengano muzihereza amatezi nencho wa muto tuzine konkati twenda kuza bucket feeding kugira ngo encho wa muto yagoma yakamwa tugihare nyana tuguma tugigaburira amate ekiju cyazo twahereze kukikora kutandukana no nkomukwezi kumwe tuza kutandika bucket feeding. Yeah, bucket feeding neba better kusinga. Yeah, bucket feeding neba better abo kuba encho wa muto no gigaburira hamezi nkabiri oshanga neba yakuzire yayi supportingire kandi nyana yo gumuzamo no gikama kumara amezi nkamukaga bitwe kubirye encho wa muto kugigumaho burizo bacomesa boneza kujonka amezi mukaga konka bucket feeding amezi 2 ngangamara then agameza gasigara ugumanuka amanye nayo kandi cyo amtuta kugihereza amate. Yeah, nareba no ziteka mune namba nazo ntezi breed zazo ni za nanka. Yeah, these are identification ear tags no manyo tente nanka namba ya yoneji either najuguza ningasha najigaba ningasha najibaga ningasha zire ningasha ruwire so omushaho no mugiro tente nambiti irwire gitere shikato ni jana rondera namba yayo. So this is for identification purposes for different activities. Yeah, breed zazo zire breed zi no rebe no yabiryaha konka mejare twine Frisian twine muna Bolani kandi twine mu na Nejo narebe no mahargo gomana ni egi kanje ndo ndizi na ryayo konka nene minonje munonga no breed minonje munonga. So nayo wagitungireho breed yazire mu nte nyinji munonga. Yeah, enyamwancha mtuzaye nazo ekintu kikwatiye na mizi ni kikuru neba zina mato kandi ente zombu yenu zo entamizi ni nambemwe obwato buno bw'umwonyo then side eri hariyo bwato bw'amizi namburi yahifaho. Yes, naizi kurara nayo amizi noko izi kusibana zirya bari nkamitazi 200 ziba nayo bwato bw'amizi so
amaizi gari it's very very key. Yeah. Amizi aga noshoka gakora plani abo kuba nushana famu yona nizata niyambo yo namizigo gakantwaraho sente konka ngetagisa because water is life. Kandi farming amaizi it is key. No murtoche ntufuhira amaizi umbwire bwe cyanda entezi eshayo nazibanza nywa amaizi so tukapampinga amaizi twagata mu reservoir tank omurushozi ngarage by gravity tugata muri paddock yona ayiturugenda niyo tank ina amaizi tuyine mengi niyo tank wareba mu rushozi uko iriya rwogoma nangwa diyo yonka atutwongereyo n'izindi tanks ibiri endije ryamutego rushozi tokugireba n'endije ryamutego rushozi ruriya nayo wo ryatokugireba kandi twenzere kwa selfish amaizi ago ntwenda gagabira communities ziterire so abataka ahinda kugambira batandikire kutunga amaizi agukorgaho mu famu yitu. So ati mwena mizi to kwenda gente zonka n'abantu baryo no bintu kwenda na gente zonka nyenda gabantu nyenda baze kuhinga bashikere nyanya beshere ente zabo bashikere ntoke water for production niyo toroho hati gataramiza go kunaba no kuteka konka ya noziri sawaje unokora saireji nkora saireji tuzakushika yoko tukahinga ibingo tukahinga ibicuri tukahinga umugusha tuhinga n'ibindi binyasi nko turije kubireba ibi byona tubikana tubishara na tractor tubitindika nubatse kubitindika n'imyaka ibiri bigumeyo konka mwe nabo kugira ngo i20 preparing ngire cyanda icyanda cyakika kiti enteziti twenda ngo production egumere high tubantu zigaburira umbire bwo cyanda zitunga ibyo kurya birungi even neza zikamwa burizo zamanyiri shayi kumenemo ziba zagarukira kurya ibyo kurya byazo ya ezente nizikira ku kwetaga ndeberera ki nazo muntu yabanze kwetegereza na munonge ente yenjungweji ine issues yenjungwe ine issues ikikuru no kureba ngo ino bunyansi burungi famu ekwire abo komente zicara ku famisho abo binyansi bikuze nebiti bikuzitomera engoha ntenjungu tekwendera umwe hongoha nabo ni twantuze mironde 2 mu week kugira ngo engoha itakari enteji abo kubengoha nerga mu ndwara nyingi munonga usanga zarwara amashiyo zarwara kashanku zarwara musto zarwara ki mbenu tuno kwerinda engo kurango tiya advantage so nazo tuzidrinkinga ukuzigaburira mwanyuma y'amezi 3 tuzivaccinatinga ahabwa foot and mouth disease hatakijamanya indwara nyingi munonga n'ikifuruto mbenu crostrudia indwara munaka koko nkarwo mu itaka mbwene bibyona tuno kureba ngo twa vaccinatinga uburwiro bwo tubwazishikaho zararage zanyoge amize marungi ga clean was homonyo mbwene tenereberwa nko mwana so uburwire ukira kubateganisa nubuha uburwiro ukira kuteganisa nubwo amashiyo gakiba mu ntega gakibaho abo kubana garetwe ngoha so uwo kine ngoha imbazo nabagira ngo bakayicupara nabo bakore imbaze kaba mingi tekikora je nko kuyabiri kora kare bwino ngo hikanga kufa turyantu Rwanda nengoha to the extent ngo abantu bakakuje sente umubazi gwe nyanya ona nugukoro umbazi gwente kukanga kwitengo kubajwanze mu gwe nyanya gwitengoha konka kandi gwine effects nyingi ahandi intezona za famisho enyama nibine teshimiye kubane ribwa namate gargo munte yo gisibumba zugwenyanya tukashimiye kubana ganyibwa so norangu abantu nsabugire bizo bingi ahabwe ibyo biturukoze se tutashimiye kubana tukoze se ya enteze nizara zita ente nizara murundo gumwe umwaka abo kuba gestation period yayo nemeze mwenda ngomuntu so bashaka ko myaka 2 abo ko ino kubanza waje kama yazagaruka kuyama kugira mbona ushanga nko mu mwaka ni watsa kuzara ya
tugaruka bintu bikwatine na businesses okuzikutambura okukuzigoba mu hati oinente no inembuzi oineki amagoba gazo nigizaga gumanaga kuragata ati embuzi nakugambire iyo mbuzi kuzikuzara obwo buhayo bwazamu abo kwenda emyaga zikuza kutunga abamabaga mbwinaho sente no bano zitasi ente ekikuru munonga namate gaburizo abene kantu kama litamagana shatu burizo izo nziba zirye sente ente aroho kubana binde nyama mbwene kama shomero ganga gahumurikire abana nabashimusa tabantu batwara inyama tubagente so tutunge sente mu mate tutunge sente mu nyama tutunge sente mu mashagazo abo kwanga kora nka fertilizer abo kubana binde amasha nabone bija manure tubahiriza nabo batwara nabo batwiriza nabo ine na biogas nabo kwa tuteka biogas aha atari kutekesa murro tuteka biogas kandi tukozesa amashagente nombo twiha biogas eji bagiza wono shaba biogas nayo nikikuru wo inente ine bintu binje bye kuyambaho biogas nangwa with time tuteka tukana kujipakinga kandi nabone koranka lighting kandi nabwe garke kuhereza mu rogo kuteka so biogas ni nkuru munonga very clean to kuza kwita by'ubuhangwa kutema imiti kuteke senku kora makara so biogas ni nungi munonga amukulisa no kuhingoku nangwa tuzakulisa munonga ikintu hygiene kino kigambo kiyo kushanga fama ino kubari umuyonjo atendware nyinge zo hurra nizirga aha brofa nkaba bambakama ashime kubanza yanaba ataka kamere ashime kubanza yayoze yo muhako gwente ataka kamere ashime kurangwa amatagu yakama yagajejena kandi yagata umukonteina iyo gizeje so hygiene is very very key obuchwamto bwa bikurara ashime kuba harungi hari clean abo kuba hatara harungi ziyaho burufu shango obuchwamto bwirukana buya mokufa which is not good nicyo kimwe nkoko nicyo kimwe mbuzi nobume kandi umwe beyerra nabagera bafuhira kugira ngo hatakarga mu ndwara oine binaka nareba no zirisa nebikanja na nebikanja nabyo no biteramu na chachu nayo no tamu ebyo byona byongera aha appetite yente kurya kakamwaje tubantoronda amate so twaza kugenda kureba ebinyansi tuze owe binyansi ahiba kubishara nangwa twinayo ni kamero tukamisa machine zitarengaro kuko icyo mbakikoro mu kasheshe so naho tuzakwikaho tarebe reka tugende mpora uri kutureba Sky TV iwe yongera okutwegitaho omwami Kananura hataha kandi okuntu mukubike mere ate uko kugireba egenemere yente nambaye nyoko ruko bimanya ebine bibingo ubwo no mugusha ebine bicuri lorara munane n'ibinanka byabyo mbwene byo murevuze hateje ni egeno buffet enteneri ni rya buffet egentene rya buffet abo kubebi n'ebibingo ogu no mugusha ebi nebicori nebikongororo byabyo no bireba nebicori byona tukabiteranamo enteneri nena nayigufa rya buffet rero ebona kuhereza amate kandi ikintu eki ntutamu preservative ito ntukozesa molasses shikaruguru niyo tukutamu kugira ngo bintebi no byakaba myaka ejo ebiri biryaha bitindikirege ikikoro munonga tubikwenda eya kutahamo cyo tukushekeraho ne verebi tubikwenda amizi kutahamo mbweno dangers zebyo kurya ebi nibiri amizi should be na eya na mbweno hati ebi twabyihura tujyo twaza kubitwara rente kuko nagambira shayi 10 ishangazi berrede ziri rero twaheza tugaruka tusheke hwaha tuguma twihora tugena paka iturashira muheru kandi byo kuriye bitwina turashwanga mbiza kutumarira twahereze kugaburiraho kwezi kumwe kandi tukineho byo kuriye bya ganda mezi nkabiri
so kwa mukaga no kwa mushanju tuba turyaha Mwe kwa mukaga no kwa mushanju rushua turubone kuforuka kuzomu obukine ki banke ndijo hati iki kina mwine nkabishatu ebitwine bishatu kandi omwe tukorana surface ukutimba heru mwitaka ukashweka ukatama ibyo kurya byawe ukabishweka kegina areba he wareba heru ibyo surface Eskumanya so muntu hato woyine bina bishatu ebyizwire no ino mwaka mwaka gwona no guhera wa Torgar kanumbu we kubetagire mufa kubazitashahwire heru abo kube byo kurya ibintu bironje munonga kandi ko kuwareba bijwangire tukora ngo no mugushogo kashinareba buffet wareba ibicuri ibitebicuri kandi ibi nebingo so byona nibikora sayire giyona mixture y'ibintu ibi ikibingo omugusha n'ikicuri niyo buffet okay omulisa ekinde kintu kikuru munonga ayino kuba nabikemere ayino kuhinga ibyo kurya ibintu byo mu Misiri tubihinga tubisharura ninga tushaba community abatwetorire bahinga itwe tuzaye tugura tujya tukora sayirija ije nayo source of income y'abantu ba community no hinga bicori byawe byayera no twetana tuzayo ntubigura no hinga mu gushagwawe tuzaye tuguyayo no hinga ibingo byawe tuzayo tubiyayo ima mu bugura abantu mugiza mu bugura abantu outgrowers itwe tujya tusa tukaramo ibyo kurya bindi yeah ejo morase neize yambaki morasi it's a preservative neretara tokura mu kakantu ka fermentation nkama rwo kubabamba manyana ikana shangu netabo poratonto azente yone chikunda simere ejo nunje minonga mbona no bukoko ubona kwabura mono bufa mbone byo kurya nibinukaje kasimero ko karijero karungi intene nibano binurira abo kubashikaruguru nibere jirombe kwijo mbone intene siho ko mu factory nirubari yortar ya tukabiya kacira sugar factory ya sono mbano mu byihura biri mu nka bikiri fresh biti ko bate kwetaga kuza kubidura kandi kudurayinga ki intizo nzi bikunda byababiri biti ya so umuntu uri kuri birugire muje na wareba right from the top norane birebukaje kuguno mu gusha bine bicori byona birije sayire gite nununje munonga ya so umuntu ari kuri sente na munonga hati nkimba bari yo mu zero grazing zero grazing sayire gine kintu kikuru munonga atuboye nebi no bawaheza Chikotengesa kutwarente mu kishaka kusibanzuro nde binyansi nozihurira nizirya kandi zishemererwa ya none zhereze mirundenga yo nako tuzihereza mwabazi umurondo gumwe burizo zaheza kamwa zargo ko mu kishaka shayikomeza zazuhumura bufe zumura bufe kandi ayitko bitano hose kurara n'ikiro yimuka yayenda nerya amize ngabagaraho nenywa mwene toreye no businge kucara nabwo muntu ziraruma hizukurira ya muza kwareba hizukurira ya tunabozo batutware batugaburire batutere mu mato tukiryo turebe kuzukurya nebindi bingi tuyongerayo